Titiang Mawastu Putu Triska Merasuti, nomor absen 37, kelas 11 MIPA 1. Ngajar pengatara cara, titiang ngaturing siksemani mana atau kapicarin titiang. Om Swastiastu. Majar enada magale karya sane dahat utama yang titiang. Idadane para titis namian sane dahat utama yang titiang. Para semeton titiang sarang sami sane wanyan titiang. Pamekas ring sanga margiang pacara payuhan sane tas nasin titiang. Sadurong titiang lanturang sambramo wacana puniki titiang aturang pangai beugi ring ida sanya widiwase. Sangkaning para nugrahane ida titiang nyireng ida dane sarang sami sida umanggo karahayuan. Ida dane sinamia lugrayang titiang nyinayan angge. Titiang Mawastu Putu Triska. Titiang raramo saking sane lanang. Lugrayang titiang nyinayan angge panak titiang sane Mawastu kadek rai. Mekaryo sane mekaryo pegawai swasta. Ipun nonton titiang sane Mawastu Puturani sane makarya guru reng SMP Negeri 1 Karangasem. Inggih, mangda idadane ngawikanin pacang unigayan titiang dudonan upekara sane sampun. Pamargian inggih putito. Pertama, ring rahina Sukropon tinanggal Masehi 11 Januari 2017 sampun kalaksanayang Madarma ring jero Banjar. Kedua, wisan punike sampun talar kemargiang upacara melaksanakan utawi makala-kalaan mantuk ring sang alaki rabi sareng kalih rahina mangkin Bespati 17 Januari 2017. Ketiga, dari sinding mentan palang puna pepunaki sausan punika pacang katalanturan majauman utawi muat katipat bantal pejero Banjar sawetara galah siki utawi jam 1. Semeton sareng sami sane lianan aturang titiang irika idadane ring ajeng parogan. Idadane sanamya sane utama titiang wantah segadi daging sembramo wacana titiang puniki. Yening wenten tuna wiadin singsal utawi tan mantuk ring pakayunan nawegang titiang nunasigeng pangampura. Yadin samarep presida antuk titiang aturang paramesanti. Om Santi 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 Om.